Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда өткөнкү сабакты улантабыз. Азыркы учурда болуп жаткан кыймыл-аракетке кантип сүйлөмдөр түзөбүз, ошого мисалдарды келтиребиз. Биринчи суроо сүйлөм турат бул жерде. What are you doing? Сен эмне кылып жатасың? Азыр эмне кылып жатасың деген суроо, Мисалдар. Окуп кетебиз. I am sleeping. Sleeping. Мен уктап жатам. I am walking. Мен басып жатам. Басып бара жатам. I am breathing. Мен аба менен дем алып жатам. Дем алуу. I am resting. I am resting деген бул эс алуу. Мен эс алып жатам. I am playing. Мен ойноп жатам. Эгерде мен видео оюндарды ойноп жатам десек не дейбиз? I am playing video games. I am sitting. Мен отурам. I am watching TV. Мен телевизор көрүп жатам. I am driving a car. Мен машина айдап бара жатам. I am bathing. Мен ваннага түшүп жатам. I am taking shower. Мен душка түшүп жатам. I am reading. Мен китеп окуп жатам. I am having tea. Мен чай ичип жатам. I am having coffee. Мен кофе ичип жатам. I am talking. Мен сүйлөп жатам. I am teaching. Мен окутуп жатам. I am going. Мен бара жатам. I am studying. Мен окуп жатам. Предметти окуп жатам. Китепти окуп жатам эмес, предметти окуп жатам. I am working. Мен иштеп жатам. I am cooking. Мен тамак жасап жатам. I am looking. Мен издеп жатам же карап жатам. I am having lunch. Мен обед жеп жатам. Эгерде завтрак кылып жатам десек не дейбиз? I am having breakfast. Ужин кылып атабыз десек I am having dinner. Кечки тамак жеп атканда. What are you doing? Сен эмне кылып жатасың? I am helping. Мен жардам берип жатам. I am calling. Мен чакырып жатам же телефон чалып жатам. I am riding a bus. Мен автобуста кетип бара жатам. Мен маршруткада кетип бара жатам десек не дейбиз? I am riding a маршрутка же I am riding a mini bus. I am putting clothes on. Мен кийимдеримди кийип жатам. I am putting clothes on. I am washing dishes. Мен идиштерди жууп жатам. I am cleaning the house. Мен үйлү тазалап жатам. I am traveling. Мен саякаттап жатам. I am enjoying myself. Мен жакшы убакыт өткөрүп жатам. I am coming. Мен келе жатам. I am typing. Мен жазып жатам дейт компьютерде клавиатура менен. I am writing. Мен колум менен жазып жатам. I am writing, жазып жатам. I am shopping. Мен сатып алып жатам. Shopping. Базарлык кылып жатам. I am listening. Мен угуп жатам. I am speaking. Мен сүйлөп жатам. I am vacuuming. Мен пылесос менен тазалап жатам. Vacuuming.
I am making salad. Мен салат жасап жатам. I am eating. Мен жеп жатам, тамақ жеп жатам. I am drinking. Мен içip жатам. I am thinking. Мен ойланып жатам. I am jumping. Мен секіріп жатам. I am swimming. Мен сүзіп жатам. I am laying down. Мен жерге жатқанда laying down deyткені. I am laying down. Uzun созылып жерге жатқанда I am laying down deyткені. I am dating. Мен біреуменен сөйлесіп жатам, бір қыз менен же бір жігіт менен сөйлесіп жатам деген мағынада. I am dating. I am doing laundry. Мен кир жууп жатам. Стирка кылып жатам. I am doing laundry. Эгерде байкасаңар, come деген сөз кандай болот эле? И менен come болот. Эгерде этиш и менен аяктаса, и түшүп калат экен, эңди улаганда. Coming. Type деген машина эмеде компьютерде жазганда не дейбиз? Клавиатурада type дейбиз, Typing деген и түшүп калат экен typingде. Write деген жазуу. Writing жазып жатам деген и түшүп калат экен. Түшүндүңөрбү? Этиш аягында и менен бүтсө, и түшүп калат экен ing-ни улаганда. ing-ни улаганда түшүп калат экен. Анда эмесе үйдөн өзүңөр ошого окшотуп, мисалдарды түзүп жазгыла комментарийга. Жакшылап үйрөнө бергиле англис тилин. Баарыңарга ийгилик каалайм. Эмки сабакта көрүшөбүз. Goodbye, have a good day.